Merħba tfal, kemm jien kuntenta li qed narakom. Warajja hawn xi stampi. Tafu bliema ittra jibdew il-proset, vera, jibdew b'littra D. Issa ħanurikom kif tinkiteb littra D kapitali u littra D żgħira. Tkunu tistgħu toqogħdu tippruvawa waħedkom id-dar. Hekk ara jinkitbu. Issa wasal il-ħin favorit tiegħi illi naqralkom storja. Ħanisimgħu kliem jibda b'littra D. Għalhekk oqgħodu attenti għax wara se nsaqsikom jekk tiftakruhomx. Fuq id-dinja kien hemm dar speċjali ħafna ħafna ħafna. Fiha kienu joqogħdu Dubbina, Dudu, Dundjan u Denfil. Dawn il-ħbieb flimkien iddeċidew illi jduru id-dinja bid-dgħajsa. Tiftakar x'inhuma n-nomi li jissemmew li jibdew b'littra D? Dinja, dar, Dubbina, Dudu. Dundjan, Denfil, dgħajsa. Proset tassew tfal! Saħħa tfal! Flimkien it-tfal!